teikan jai dewan masama ini pun proses pun teikan baik ini sini takut sini dibahas ini gue Hyderabad state of security sama ini sini ini lakma ada kamu di sini pasal kansa Hyderabad sini ini sing 2 दिन duri ini Waisa police station thangayo Waisa airport thangayo jaide Waisa hospital phayo ko haje sini proses kami sini ini success khayi malaita ye ora jo to manjak kami sini 2 दिन proses lo sini general secretary tongo or office jamatia General Secretary tongo Sosindra Devarma, sini tim ni sir Jawaharlal Devarma sir, yang tongo sini JTGS ni President sir Prakash Devarma sir, yang tongo sini executive member ni Shaktiram Jamatia, yang sini yang tongo Kesiyat Surojit sir, dia angkut Kesiyat no, Jamatia, jadi sini ni asal no sini JTGS ni betul habak sangat sini tanggayu sini takut kamu ada nanya sing kalau ini sukses mereka tahu no embrace kalau lagi sing program ini kan kita tadi karena yang ini esar no kita tadi sana boleh Hambai sini di Prasat Kansa Hyderabad NGO Tinglok no deh selai Hambai saat itu bosun no dulu sama nih bagai deh proses lo bosun no bebas no tahun mana kisah itu sama pelajar kah police station no deh hospital lo deh dia pun semua deh kayak komro bebas no proses mereka deh ini deh seng tabuk sudara komisi tabuk sudara oh proses oh konflik kayak oh sangga sudara sehingga karena hak layak kenapa komisi di bor kaya sani sedang no di Prawo deh ini mangkuk di sekolahnya itu jadi takut sih mani mangkuk Pokoknya jadi mulai kena hambai je Hyderabad di Prasat Kansa NGO itu tongoi Subawi tongkai taku proses bang mas jaga ni Bangalore Kerala Chennai ni taku robo abono Subah Hormani tonggo borok Subah Horka borok nopo belai kan hambai maya bro oma haje sini di Prasat robo toko di Dorawo Subawi tongoni bang jadi angkat no sajinai kita te dora dinai sini sar lokas no bobo haje pani sar